Harabura iminsi mike gusa kugira ngo itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa wa 2025 igere. Abantu bafite imitungo itimukanwa no kuvuga ibibanza, inzu cyangwa se ubutaka burengeje hegitari 2 bose barasabwa kwishyura nk'uko itegeko ribiteganya bitarenze tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka wa 2025. Ni byiza ko buri wese urebwa n'izi nshingano abigira ibye kandi akazirikana gukora imenyekanisha hakiri kare. Hirya no hino mu gihugu hari abantu baguze ubutaka cyangwa se inzu muri uyu mwaka wa 2025. Aba nabo barasabwa gukora imenyekanisha ry'umusoro ku mutungo utimukanwa. Ku bantu baguze umutungo utimukanwa muri uyu mwaka wa 2025 hari uburyo bubiri mu by'ukuri basabwa kwishyuramo umusoro. Uburyo bwa mbere, iyo bishyuye umusoro w'umwaka wose igihe bakoraga ihererekanya bubasha cyangwa ihererekanya mutungo, ntabwo bikeneye yuko waguze umutungo wongera kwishyura uwo mwaka ko bawarishyuwe mbere yuko bakora ihererekanya mutungo. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri ni igihe wari ubufite yabugurishije akaba yarishyuye umusoro w'amezi kugeza igihe babugurishirije. Icyo gihe wabushyizweho cyangwa se wabubonye mushyashya nawe asabwa kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa w'amezi asigaye kugira ngo umwaka urangire. Rero umuntu yareba ahantu iki kiraherereyemo, niba arishyuye umwaka wose ntasaba kongera kwishyura, ariko niba wari ufite mbere yarishyuye amezi make nawe asaba kwishyura amezi asigaye kugira ngo umwaka urangire. Ubundi ntabwo byakabaye ngombwa yuko aza mu by'ukuri mu kigo cy'imisoro n'amahoro kugira ngo abihuze, kubera ko ikoranabuhanga ry'ikigo cy'ubutaka ndetse n'iry'ikigo cy'imisoro n'amahoro byarahujwe. Gusa hari igihe ku basora bashyashya badafite TIN ho bibagora kuba wenda batarabona iyo TIN, ariko iyo asanze mu by'ukuri atanditswe tumusaba kwegera ikigo cy'imisoro n'amahoro kimwegeye kugira ngo bamwandike. Ariko icyo tugamije ni uko mu minsi iri imbere n'abo ngabo bakigana ibiro by'imisoro kugira ngo babandike, nabo ikoranabuhanga azajya ribandika mu buryo bw'ako kanya cyangwa se bwa automatique, kugira ngo tworohereza abasora bafite imitungo itimukanwa ingendo bakora buri gihe bagana ikigo cy'imisoro n'amahoro kugira ngo biyandikishe cyangwa se basore. Icyo rero turateganya ko mu minsi itarambiranye mu gihe cya vuba byose bizaba bikorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Wagira umutungo ntibikenere ko ugana ikigo cy'imisoro n'amahoro, ahubwo byose bigakorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, bigahita bikwandikwaho mu buryo bwihuse. Ku baguze ubutaka namwe cyangwa inzu muri uyu mwaka wa 2025, namwe murarebwa no gukora imenyekanisha musoro ry'uyu mwaka ku mutungo utimukanwa. Birumvikana ko iyo ufite umutungo usora ugomba kuwusorera. Rero niba yatarabashije kuwandikisha mbere kugira ngo awusore, ndetse n'ikoranabuhanga rikaba ritaramwanditse muri bwa buryo navuze haruguru, icyo gihe inama tumugira nuko yakwegera ikigo cy'imisoro n'amahoro kimwegereye kugira ngo abashe kwiyandikisha, abashe kumenyekanisha nishyura umusoro, kuko natabikora birumvikana hari ibihano azacibwa mu gihe azaba bigaragara yuko atamenyekana cyangwa yishyura umusoro ku gihe. Abantu bahinduye ibyangombwa yaba irangamuntu cyangwa se pasiporo byanditse ku byangombwa byabo, iyo baje kumenyekanisha mu kigo cy'imisoro n'amahoro bagasanga bidahuye n'ibyangombwa biva mu kigo cy'ubutaka, inama tubagira nuko begeye ikigo cy'ubutaka kikabafasha kikabihuza. Ariko kubera imikoranire myiza dufitanye n'ikigo cy'ubutaka, ubu twashyizeho uburyo bwo kubafasha mu buryo bwihuse. Babisaba ku rubuga rw'irembo, hanyuma ikigo cy'ubutaka cyashyizeho umukozi tubikurikirana ku kanya ku buryo ahita bakosorera. Ariko muri make ni uko ufite ibyangombwa bidahuye tumusaba ko buri gihe bihuza kugira ngo abashe guhuza ubutaka bwe, ibyangombwa by'ubutaka n'ibyangombwa afite, kugira ngo bimworohere gutanga umusoro. Ariko mu minsi iri imbere n'ubundi mikoranire myiza dufitanye n'ikigo cy'imisoro, ikigo gishinzwe ubutaka, turateganya yuko byose bizaba mu buryo bw'ikoranabuhanga. Igihe irangamuntu yahindutse mu kigo cy'ubutaka bihite bihinduka no mu kigo cy'irangamuntu, bihite bihinduka no mu kigo cy'ubutaka ndetse no mu kigo cy'imisoro n'amahoro. Ibyo nabyo turateganya ko mu minsi ya vuba bizaba bimaze kujya mu buryo. Hari abantu kandi nabo bafite ibibanza cyangwa inzu baguze bafite UPI ariko bakaba batarigeze bandikisha imitungo yabo ku musoro. Namwe muragirwa inama yo kubikora hakiri kare kuko ingaruka zirahari kandi ni nyinshi. Wenda mpereye kuba abagurishije ubutaka ho igice, icyo tubasaba nuko bihutira kujya mu kigo cy'ubutaka kugira ngo bakosoze, asigarane wa mutungo we w'ubutaka asigaranye, ndetse n'undi yagurishije nawe wandikwe kuri nyirawo, kugira ngo buri wese abashe kwishyura umusoro asabwa gutanga. Kuko iyo batabaye gutyo, mu ikoranabuhanga dufite mu kigo cy'imisoro n'amahoro bigaragara ko tugifite wa mutungo munini wose umuntu umwanditsi, bikaba byatuma yishyura umusoro mwinshi kandi bitari ngombwa.
ku mitungo rero gwatijwe muri banki naho mu mikoranire y'ikigo cy'ubutaka buriya iyo umuntu atanze ingwate muri banki icyangombwa kiba kigwatirijwe ntabwo nta kindi kintu wagikoresha kereka banki niyo yaguha ubwo burenganzira kenshi bikiri no mu buryo bw'impapuro twagifata tukajyana kuri banki bakaba ikibika abika original. Icyo gihe rero ikigo gishinzwe ubutaka na banki iyo hariho umuntu ushaka kugira ngo aserure umutungo we cyangwa se agire icyo ahindura ku byangombwa yatanze nk'ingwate muri banki, icyo gihe tumusaba ko yegera banki ye, banki ikavugana n'ikigo cy'ubutaka bakabikosora hanyuma akabona gutanga umusoro asabwa gutanga. Niko bikora. Hari imikoranire iri hagati y'ikigo cy'ubutaka na banki, hari ibyo bumvikanye ikigo cy'ubutaka gishobora guhindura kidasabye uburenganzira banki, ariko noneho byinshi kugira ngo bihindure nuko banki iba yatanze uburenganzira, kandi iyo bisabye banki irabitanga, birakorwa cyane. Tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 2025 ni tariki ntarengwa yo kwishyura no kumenyekanisha umusoro ku mutungo utimukanwa wa 2025. Icyakora binahurirana no gusoza umwaka, bigahurirana kandi nuko hari imisoro irenze umwe ifite itariki ntarengwa muri iki gihe kizaba kandi kirimo iminsi mikuru ndetse n'ibirori bisoza umwaka. Uyu ni umwanya mwiza ku basora wo gusoza umwaka, ariko tukanazirikana kumenyekanisha no kwishyura iyi misoro. Mu by'ukuri mu kwezi kwa 10 dufite imisoro igomba kwishyurwa bitarenze 31 z'uku kwezi, numva ari mu cyumweru gitaha, kandi uko mubizi harimo iminsi mikuru myinshi ku buryo dufitemo iminsi itarenze 6 y'akazi. Aha rero imisoro igomba kwishyurwa nk'uko tubivuze ni umusoro umutungo utimukanwa w'umwaka 2025 ugomba kwishyurwa tariki 31 z'ukwa 12 uyu mwaka. Hakabaho umusoro w'ibinyabiziga wo gufata neza imihanda, uwo musoro ugomba kwishyurwa bitarenze 31 z'ukwa 12 uyu mwaka. Hakabamo n'umusoro wa avance ya gatatu y'umusoro ku nyungu y'umwaka wa 2025, iyi nayo ugomba kwishyurwa bitarenze 31 z'ukwezi kwa 12. Turakangurira abantu bose bireba ko muri gahunda zabo zo mu minsi mikuru bashyiramo na gahunda y'imisoro kugira ngo birinde yuko baza ku munota wa nyuma bakabahura n'ibihano amategeko ateganya. Mwakurikiye ko ari ngombwa kwihutira kumenyekanisha no kwishyura hakiri kare imisoro yose ifite itariki ntarengwa ya 31 z'uku kwezi kwa 12 2025. Ni umusoro ku mutungo utimukanwa 2025, amahoro ku binyabiziga agenewe gusana imihanda, avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu. Reka nanibutse kandi ko mu rwego rwo kwitegura neza kumenyekanisha no kwishyura umusoro ku nyungu w'umwaka wa 2025 uzamenyekanishwa bitarenze tariki ya 31 z'ukwezi kwa 3 2026, itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 2025 system itazemerera abashaka gushyira ibyatunze umwuga bidaherekejwe na IBM cyangwa se imenyekanisha ryo muri gasutamo ndetse n'iry'imisoro ifatirwa. Ubwo rero abacuruzi n'abandi bantu bose bakora ibikorwa bibyara inyungu mu Rwanda muributswa ko muri system ya e-tax harimo aho munyura n'uburyo bwo kuzuzamo ibyo byatunze umwuga. Ni mu bikore hakiri kare mbere yo ku itariki ya 31 z'uku kwezi kwa 12 zigera. Abakeneye ibindi bisobanuro mwatwandikira ku mbuga nkoranyambaga z'ikigo cy'imisoro n'amahoro cyangwa mukaduhamagara kuri telefoni itishyurwa ariyo 3004.